Hello friends, welcome back to another video. Iten 29 schedule chule phone hi atha pe na battery hlo dom ji na ahung lui tel battery consume aha ne che igel sam aha ne che ho hi thil setting di lo khat ji na chidinga chu iti hold over chu iti tha du ham iti battery chu them khat lasting do ma heng koi du ham tho chu in schedule hin je chu na bula kona zone na nen ngai pi na chine la tha na lu se tan like share subscribe bol pe du na ken temve pan masang kamin chula bunga hin ki pan ka video upload kona so na ke nen vet page ki pathu ken se na channel la thane lu stan like share subscribe nen bol pe no in tem ve direct pan te amen point na lut masang ni ka ni hin amen point na lut masang wa adanga batteries ani atho na ai man te ne cha ha ni hin adanga ho chu ga ki se brightness na ha pi ji yong a hin tel location na on ji yong hin iten phone hung ring a vibration ji yong hin screen a kona yong hena screen chu white screen na ko ya la cha ha ni ha black na ko ya la ha ni alo hena chu chu ga he diwin ka ta san ai ma main point chu ya battery ha ni ji ham ti le ama sa pe na cha he life a ken pi din ama sa pe na che diu chu le setting a che diu hena setting a che diu te la cha he location ni ine chi diu hin phone a hi location gen location a hi mi diu ime chai ten la cha hi location on o him chawn na ki off the na chi pa na ki off the hin ai na on jing min hi yong le battery ni ana adang chu hi le wifi and bluetooth scanning hin ime diu na ime cha den cha he kya wang ka off ji na kon khana hai ti ai na ki on sa gen chi pi bol de ham te la wifi scanning pa hi off diu tel bluetooth scanning pa off diu hena chi aki on ala ipi ham til zo se hi running pe ana scanning a ball le je chi scanning ha ball ja tuna battery yo ani asom ji hena hotspot de hu iga on pe alam battery ni tabanga ani hen je chun chi i off ten le I phone chu them kha battery chu save dom the ti chu kain he sai ka ki pan ambula kona zone ge nehin vet pe jeng ki pathu kin se ya